የፌደራል ፖሊስ ዘመናዊ ትጥቆች እያለፈው የሚገኙት Before you are seeing the federal police, modern vehicles and equipment used to serve the nation. Once again, happy 127th annual victory celebration. የፌደራል ፖሊስ ሰላምን አስተማማኝ ለማድረግ 24 ሰዓት የሚተጋ የጸጥታ ኃይላችን 127ኛው ዓመት የአድዋ ድል በዓልን ለማድረግ የፌደራል ፖሊስ ትጥቆች በምትመለከቱት መልኩ እያለፉ ነው የሚገኙት። መልካም በዓል። Ladies and gentlemen. Kuno harta genyera sena afan saknera Kuno harta genyera sena afan saknera Karadem tuni wati Karadem tuni wati wae chata sofna wae hira sofna Wae gota sofna olma gota sofna Wae gota sofna wae kabayo sofna Wae kabayo sofna kabayo gurmu sofna Wae balcha sofna balcha safo sofna Wae balai sofna balai zandaka sofna Wae garasu sofna garasu duki sofna Wae abdisa sofna abdisa aga sofna Adam situni wati Karadem tuni wati Wae lenchata sofna Jolle balcha jirtu jirra jala Rikicha gawama rikicha adwa guddaa isa finfinnee jiru
Chomina jedhuni kan inni kabajamaa jiru egaa hawaasni magaalaa Finfinnee akkasuma naannoo ishee akkasuma bakkeewwan gara kutaalee biyyattii garaa garaa irraa bakka kanatti hirmaatan bariiraa ka'uutiin egaa sagantaa bakka kanatti gaggeeffamaa jiru kan isaan hordofaa jirani akkasumas immoo keessummoonni egaa pirezidaantii Saahilawarq Zawudee dabalatee afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Aganyaw Tashaagar pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee egaa keessummoonni garaa garaa bakka kanatti argamanidha kan isaan jirani keessummoota hedduutu jira sagantaa kanarratti kan hirmaachaa jirani egaa agarsiisni raayyaa ittisa biyyaatiin yeroo ammaa kana dhihaataa kan inni jiru isaan duratti immoo keessumattuu injifannoo Adwaa irratti goototni biyyattii abbootiin keenya harmootiin keenya akkam haala kam keessatti injifannoo argamsiisan isa jedhu agarsiisuutii fi agarsiisni bakka kanatti gaggeeffamee jira keessumattuu bara meeshaalee waraanaa gurguddaan ammayyaawaan hin jirre keessatti fardeen isaanii qabachuun gaachanaaf eeboo qabatanii biyya isaan weeraruutiif birmadummaa isaanii sarbuutiif itti deeme yeroo isaan itti ofirraa qolatan injifatan kan agarsiisni bakka kanatti keessummoota duratti dhiyaateera yeroo ammaa kana immoo raayyaan ittisa biyyaa agarsiisa garaagaraati kan inni agarsiisaa jiru egaa jijjiirama booda raayyaan ittisa biyyaa hidhannoo isaa cimsachuu teekinooloojiin of ga'umsuun humna namaa fi bobbii ammayyeessuutiif egaa hojiin jajjabeessaan hojjetamaa tureera biyyattii keessatti egaa gurmaa'insi raayyaa ittisa biyyaas immoo humna lafoodhaan humna qilleensaa humna galaanarraa akkasumallee saayiberiidhaatiin yeroo ammaa kana gurmaa'eetu kan inni jiru egaa agarsiisni kunis lafoorraa kaasee kan garaagaraa agarsiifamaadha kan bakka kanatti jiru waa'illi kiyya itti fufa gara isaattiin isin dabarsa. ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ127ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ የድል በዓሉ በተለያዩ ሁነቶች በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው ከዚህ ከመስቀል አደባባይም በተለያዩ ሁነቶች እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በጸጥታ መዋቅሩ መጠነ ሰፊ የሪፎርም ስራዎች ተካሂደዋል። በዚህ የሪፎርም ስራም እንግዲህ ይህ የጸጥታ መዋቅር በሰው ኃይል በቴክኖሎጂ በስምሪት እንዲሁም በትጥቅ ራሱን እንዲያደራጅ ተደርጓል። በማንኛውም ግዳጅ የላቀ ብቃት ማስመዝገብ እንዲችል ተደርጎ እየተገነባ ይገኛል። በተለይም ደግሞ በሰው ኃይል ፕሮፌሽናሊዝምን ከግምት ያስገባ ሙያን የተላበሰ ሰራዊት ከመገንባት አንፃር መጠነ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ በቴሌቪዥን መስኮት እንደምትከታተሉት መከላከያ ሰራዊት የታጠቃቸው ዘመናዊ ከባድ መሳሪያዎችን የሚያሳይ ትርኢት ነው እየተካሄደ የሚገኘው። ቀደም ሲልም የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ ሰራዊት አባላት የተቀናጀ ወታደራዊ ትርኢት አሳይተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ይህ ሰራዊት ህዝባዊ ሰራዊት ነው ማለት እንችላለን። አደረጃጀቱም እንግዲህ በምድር ኃይል፣ በአየር ኃይል፣ በባህርና በሳይበር ኃይል ተደራጅቶ ስኬታማ ስራዎችን ያከናወነ ይገኛል። የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ የትኛውንም መስዋዕትነት መክፈል የሚያስችል አቅም ገንብቷል ማለት ይቻላል። ከዚህ አንፃርም እንግዲህ ሰራዊቱ በተለይም ደግሞ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር ጥቅም በማንኛውም ግዳጅ የላቀ ውጤት ያልተሻረፈ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ምንጊዜም የተሟላ ስብዕናን የተላበሰ ሰራዊት በሚል እሴቶች የተገነባ ዘመናዊና ጠንካራ ሰራዊት ነው ማለት ይቻላል።
አሁንም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ሁሉ ክብር ይገባል ለማለት እንወዳለን። የጀግኖች አባት አርበኞችን ታሪክ በተጠናከረ መልኩ ለማስቀጠልና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ በዱር በገደሉ በየሸንተረሩ እየተዋደቀ የሚገኝ ሰራዊት ነውና ከዚህ አንፃር ክብር ይገባዋል ለማለት እንወዳለን። አሁንም እንደምትመለከቱት የአየር ኃይል የምድር ኃይል የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች ወታደራዊ ትርኢት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በእለቱ የክብር እንግዶች ፊት ያለፉ ይገኛሉ። በድጋሚ በሀገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መልካም የአድዋ ድል በዓል እንዲሆን ምኞታችን ነው። Once again, happy anniversary of Adwa victory, dear viewers. As you can see in front of me, military parades are being held here by passing in front of the guests to mention some their moves. Ground forces have already passed. Next to it, the Air Force has passed in front of the guests. Ethiopian Navy, Federal Police, Commando and Airborne Commandos, Defense and Federal Police, Finfinne City Police, marching bands have also passed in front of the guests, as well as also Federal Police modern vehicles and equipments have also passed in front of the guests. Ground forces, short range and long range weapons have also passed. These all military parades indicated that the sovereignty and the national integrity of the nation is always what protects by the Ethiopian patriots who work day and night for the sovereignty and for the integrity of the nation by learning from our forefathers, So what we can say from this one is that the victory of Adwa has also, or the victory the present generation has also learned good lessons from the victory of Adwa to protect the nation 24 hours, day and night. This is how it is protected, and the military parade is moving on. Thank you for watching. أهلا ومرحبا بكم مجددا. كما ترون الآن العروض العسكرية متواصلة من شتى أنواع القوات العسكرية البحرية والبرية والجوية أيضا والسيبرانية. يعني القوات الإثيوبية مكونة من 4 قوات، وهي قوات أرضية وقوات بحرية وقوات جوية وقوات السيبرانية تعمل في مجال المعلومات. والقوات الإثيوبية مجهزة بالعدة والعتاد العسكري والأجهزة والتكنولوجيات الحديثة التي يوجد فيها عصرنا الحالي في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال العسكر. والجيش الإثيوبي لديه مبادئ وقيم يتحلى بها. أولا هو يقدم أفضل الأداء في كل المهمات التي منوطة بها، وهذه شعاره أن يقوم بأفضل ما يمكن أن يقوم به في كافة المهمات التي المناطة به. معلوم أن جيش الإثيوبي أو قوات إثيوبيا معروفة بدورها في حفظ السلام الإقليمي وكذلك حتى خارج الإقليم في كل المهام المنوطة بها، وهي معروفة على مستوى العالم بكفاءتها وشجاعتها وتحليها بالقيم والأخلاقيات المهنية العسكرية. والجيش الإثيوبي أيضا يعطي الأولوية للشعب مضحيا بحياته وبكل ما يملك، وكذلك يتحلى بكامل الأخلاقيات المهنية التي يمكن أن تكون له وتقدم له مردودات كبيرة. كما رأينا في قيامه في مهمات حفظ السلام وجد مردودات كبيرة من الشعوب التي يذهب إليها ويقطن فيها للحفاظ على السلام بأنه يتحلى بالأخلاقية وخدمة الشعب والتفاني في خدمة الشعب أيضا. ونواصل مشاهدينا الكرام تغطيتنا بمختلف اللغات. كونوا معنا. Mungo moja kabla ya vita vya Adwa, mataifa ya Ulaya yalikuwa yameamua hatima ya Ethiopia. Katika mkutano wa Berlin wa mwaka 1845, nchi za Ulaya ziligawanya Afrika
kati yao. Katika mkutano huo wa Berlin, mamlaka ya kikoloni ya Ulaya yalikubaliana kwamba Italia inaweza kuchukua Ethiopia kama koloni lake la baadaye. Italia lilipanua upeo wake katika bandari nyekuvu kama nchi ya Eritrea. Upanuzi wao wa Italia kote Ethiopia uliwezesha na uharibifu uliosababishwa na ugonjwa wa virusi mbalimbali na njaa na ukosefu wa chakula viliangamiza theluthi moja ya watu katika miaka 1888 na 1892. Kipindi hiki kinachukuliwa kama kifuken ama siku za uovu. Hata hivyo, Italia ilichukua fursa ya uharibifu huo na kuitafuta namna ya kugawanya na kushinda Ras Mengesho wa Tigray na mfalme Menelik. Hatimaye Waitaliano walitia saini mkataba wa Wuchale na Menelik mnamo Mei mwaka 1889. Mkataba huo uliandikwa kwa lugha mbili, lugha ya Kiamharic na Waitaliano. Mkataba huo baadaye ulikuwa kichocheo cha vita vya Adwa. Baada ya mfalme Menelik kugundua ujanja wa lugha katika matoleo mawili ya mkataba huo uliotiwa saini, na ulileta utofauti katika mafano. Mwaka wa 1899 ulikuwa mwaka muhimu sio tu kwa Europa bali pia kwa watu weusi wa Afrika. Kwa sababu hiyo, Italia ilishindwa na Ethiopia kwenye vita vya Adwa, kuashiriwa mwisho wa enzi ya nguvu iliyochukuliwa na mataifa ya Ulaya na kufungua mlango wa usawa, demokrasia na uhuru. Nitaendelea kuwaletea mengi kuhusu ushindi wa Adwa. Shukran kwa kuwa nasi.